mayam ngasi shu amuk Charushi gi anauba tangkak asida mayam punamagpu taramna ukjari. Ngasi di mayam kitang lapa mafam amakakta nahangkay khoina jadba mafam sing se ayamba Imphal dagi yam hena laptaba Imphal gi area adumaina ayamba oye ado ngasi di kitang chathoga koithoga haitare Moirang maikairomda kari cha thakki mafam sing cafe oi be ai street food oi be ai tongan ba mafam sing se chatlaga explore tauminarusi karamba mahau sing tongan ba anauba sing leibage haibado mayam punna explore tauminarusi mayam ngasi khoi se pungsu kitang thengzale ado pungsu thengzen ringai da Moirang lomda chatkadoini na ko pungsu thengzen ringai da mayam chatnaba tawrasi kari anauba mahau sing experiencing mayam punna yengminarusi. Mayam ngasigi episode sigidamak aikoina lakchariba mafam se mayam nashu sidashu dum ubiramani aduga mathakta Laishoi farm homestay oina leibado khoigi nungdang lek pakhot pa yaba adugi oigadoine aduda Laija cafe haina hithangphamda dum oigadoine Laishoi sigi aduna Laija cafe haiba mafam sida ngase khoigi episode sigi oiba tongan ba mafam sida kari phangino acha athak mahau mayam do loina magyeng minanabagi tanja do longminashi mafam sida soikho yausilakle aduna manungda changaga cafe si kamaina tawbano kamdawbano haibana chingba mayam do mayam punna khangminarashi mayam sigi sida kumdharak toine adi mathakta gari se park tawramaga cafe gi area se hi leifam se adugi jaga se oidoine adul sida cafe leire phambam je 상호이나 마짜마짜 술래고 누가 능당와랑금바 라아가 팜바야 바이슈 얌 누아이니나 타자이 솜나간다는 록탁기 뷰 레이레 mayam menu se sida leire sida makan mathakki se hana thaknaba beverages ngata coffee cha gi saruk juice gi saruk cha se haimang sulai rosel saugri gi suko yam price yam na hongdro pakun khatani singju chicken mimi veg mimi cabbage mimi papaya hakka noodles maggi quail egg Maggi grill quail kitang kano tawba haitardi akoina
ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯥꯗꯕꯗꯣꯀꯣ and then ꯊꯔꯣꯏꯒ ꯄꯣꯔꯛꯀꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ chicken ꯄꯥꯛꯅꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯣꯔꯥꯁꯦ ꯈꯖꯤꯡ ꯊꯔꯣꯏꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ grill quailꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯊꯔꯣꯏꯒ ꯄꯣꯔꯛꯀꯁꯤꯁꯨ ꯂꯧꯁꯤ ꯆꯥꯍꯥꯎ ꯈꯦꯔꯁꯨ ꯂꯧꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯇꯩꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ sister ngasi menuda laibasing se khara budi item ayam bo uzare ado special oibasing se kai oigadoino koi se laishoi farm gi farm dagi ko ayamba semjabane ba aduna special se dum khara mayam gadi kha tonganarani koi gi oina yam special oina thamba se Japanese grill gumba aduga Maggi da ramen gi mong da semaga Japanese grill gumba egg haptoine basisho okay specially aduga koi se ayamba fresh da semane ba ko aduna tharoi pork gumba sisu dum fresh da semane adagi bora da oiro khajing oiro tharoi oiro fresh da semane ba ko adu ngasi gi oina budi tharoi se fresh da phang da bagi ngasi gi oina hapchadre ba ko koina atu atopa tharoi gi o item se oibage ado ayamba si de season ba ingredients sing se adum farm dagi dai oigadoine ba okay o atopa dagi lairaga sinaba nate ba atopa dagi di kitang khoi hadi khoi machal amani di oiraga hoi men oiba sing dis dagi loisina boidoine ba okay adudi special oiba sida grill quail sima dum hapiro aduga pork tharoi ga thongba sa sisu hapiro duga menu sida di amuk tharoi ga pork ka thong basidi yawbu je do tharoi ga pork ka thong si tharoi phangde na di haibidana ko do si di laibi ga doira ka bai tharoi ki se tharoi pork ka tharoi bora ka ki se my size se khena bagi ko tharoi size se okay size se khena bagi matong ina khoina tharoi bora gi tharoi sina achau boina toy ba ko ado tharoi thong bagi sina mu macha hadi khoina khra pikthaba chang ama yenge ba adugi phang adugi bora gi sigi phang bane ba okay hoi adudi pork tharoi simasu hapiro aduga hakka noodles chicken da ma hapiro aduga khajing gi bora simasu hapiro and then fried rice ta mix amasu hapiro and then chahau kheramaga sina yara doi male si gai se try tawzarage aduga sister gi side ta gi haitare any special oiba ko special oi haina khanbiba lairaga so dum recommend tawbiyo ko okay hoi adudi order se pizza ramabani na ngaktang amuk ngairage boat service tawbudo sumaina la kan da tang lak toira ine bise mane akhoi na hondi mi na honbne bako akhoi mi moi jak hi hon bakang do thabak sa jakhi na khoi ma hosim ni adu nupi nga ta na tawi hai ko hi thawbusa kai gi no nupi khatang tawi siwa asum thabak ahang mi thiri ni thabak ahang mi thabak ja thok na braba nupa ngai thabak loi leina bai dare lei ahang ba talak do adum bada sum jan tong na bani da zu yam sa le tharo yone thaja wani haidi kungjan na raga me am sa laga lai bi si chat to sa tram ni yong dram ham ba di as phaja ga jan manam na hi hom bada ga sak lam bi jan kaya da pap jai ba du gum bu experience so som na kan ne upun mai pun na dum ya hore jak lam na ga sang phose lai he ki me am na ko lai ga phaja na pur sang phose as sak lam ba tharo gi manam ing ing lau bang ga lai bado
ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯡ ꯍꯨꯡꯒ ꯐꯥꯎꯕꯖꯥꯠ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯩꯀꯛ ꯌꯦꯜꯂꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯕꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯔꯤꯔ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯋꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯤꯅꯅꯦ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯗꯦ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯔ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯑꯣ ꯇꯦꯔꯤꯒ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯀꯣ ꯃꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯌꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯎꯃꯨꯅꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛꯅꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤꯅꯦ ꯀꯩ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯧꯒꯦ ꯎꯃꯨ ꯃꯥ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯖꯗꯦꯅꯦ ꯑꯁ ꯂꯝ ꯉꯥꯅꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯇꯥꯏꯕ ꯏꯔꯪꯂꯣꯝꯗ ꯑꯁ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤꯍꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯎꯆꯦꯛꯀ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯨꯂꯞ sida hogo hore to sida cafe se Laija ming the so ibene Laija ming di khangjare ado cafe sida mayam punna loina magpullaga work tawmina basu uje do mi kaya yamna no punna work tawmina ise husiphoki oina di mi se khoi mari oibako ado mang asi 12 tha doba angang ama ni shu yaw oibako hojingna moi 12 tha bagi lek pa ba khotpa tawbagi hojingna moi suti oi kai oi tawri ado Laija sigi mafam sida chapo chu makhal makhal haidi ayambana farm dagi shu oina ingredients sing se haidare farm to table gi ba ong da loina mak tawbi de ado akoina su sum nga side dagi plating kai kai uga ya phajana su dum tawbi ado Laija gi oina any culinary gumagi class ko ba yawi rakhibaga laibra isha gi apa boy doira I yauzre classic hotel da ko I diploma 6 months ki tawzre atuka 5 months amna intern pujare okay ado live show gi da koina video gumba da sum uba kan da homestay gi oina ayukta breakfast kumba phajana pubirak poi ado men oina mayamna live show da hena lakning bagi thilam khak phawri se si shu men oina adu experience tawning bai su oiram da khalle ado si ju loi mak Laija cafe da gi oi doira man punna do farm da gi live show farm da gi puthorok pa poto koina cafe da same sarga ko my homestay da pi boy doin ado breakfast khatara topa dinner gumba di pi bi dabra hana di torome khoi je dinner se ado mi khara adi thabak se yam khalak pa matona khoi mi yam leitaba ko aduna ji dinner gumba lunch gumba di khoi tawjatre ba ko masana self service maina tawan okay yam nuai zai singju su kan sembiri adum makhata na sembiro mathang wari watai shana bagi tanja da song lokjage sister gi ming hana haibio aisa chingkhai gan bi gause swai da gi dum oi doira sister gi umso Laija gi masi oi doine machi pokmina ba ma akhoi na khale sak mana deu ko yang kan na adu ne okay punna dum Laija ga tawminare ko adu dia hoi si Rosel so khoi no zare aduga sitabon se ngasai akhoi changak pa matam da basket acho ba yam uiba ado sitabon sing se haibadi yam oibanina sida dum cafe da dum season aba ngambra natraga mapanda gumba su dum season gi matung ile hauzik sina yamna pan ba matam oide bako haide winter gi kano oibagi aduna yam matam da cafe da season e bako aduga lakwa mi singna charurabina ambado aduna dum leire pugi bako ho aduga season matam da haidare dadadi yam bani na ko bazar da thai okay do season matam na tabani na haise na tabasi bo khuya bam yam hoye di hega leibasu ure aduga taraga lehoba dai pan basu yam pali dana ko hoi yamna su hauni hain expect tawi kai gino hadi loimak fresh ngak ta oi bagi ko denga sai Laija na so haigi bakanda tharoi phawba fresh pang da bagi taude haina haibi aduna haidi fresh oi bagi togan ba makhak leidana ko soidana phangni na thajai yam nungai je makhata na ngakang hoi marak sidasu ngakang yechare wari batai sabagi dubu thank you makhata na mo wari sabagi tanja do logzagi
Chichi haina kauzarage chichi mayamna su chichi loi kaw yang sai chichi gi ming han haibio Aigi ming wahing bambandana laima laifamna torbung bangla yojikna laishoi ku kem da jere laishoi gi oina su relief camp oina laibura okay haidi akhoi da kum hena budairam huzi inmate se ado chichi na sembiri se kaino passion fruit ki juice oiga da wo male ngasa ino other people to see okay bane ko ado manam zo asnung shiwana manam yam ti aduga singju gi thoidring gi manam zu la e ado yam hauni na su thazai manam zo nung shi ado mathang akhoi na sum uba ganda su semba yam ba loishal e aduna loishal ani na thazai aduna mayam punna ngahtang ngai minarasi je hoi adagi Laija hoi myamna loimak sembiri loishala ani hose adum aduga mapanda khusu thoga ngahtang ngai rase dudi mayam mapanda dum ngaijaramage ke mayam order su yore e ke no yang minase hanwei se fruit salad maliko singjuga bora ga mix tawbo ko okay platter type tane ba do Japanese square da sna shuri koi vest oh sisina mimi yawdo oido ba ko yawo papya mimi oido ne okay sisina yawda ba do veg ki sna mixed fried rice okay hai bet hoi loi mati ure dus Laija na kitang khazana detail oina ko lai bire fruit salad khazing za kaino oiga doira dum ma so fresh shai da ge dum shai si pat Loktak se phaba oido adum in house oido ne ba si so haidi direct isa da phangjaba oido ne ba khazing ji ko okay singju lai re hoi ayam budi ko okay thank you yenga ge test oraga hoi howdi how ka nge sai so how ren cha how ni da ngai manam sa nung shi khre ba ko yengas mayam item sing se loina mak sure ngai khoina order pizaram bado sida laire fruit salad yam phazai ma sakse dragon fruit apple orange pomegranate grapes ta makal ani hadi machu tongan papaya su yaw mal apple su ko duga sisina singju mimi yaw ba singju ne aduga sina vegetable bora duga sina khajing gi bora ne punna like platter gi ma ong do ina sabire duga sisina kano chicken hakka noodles duga si se ebu thangat pe akidro okay mana veg singju duga sina tharoiga pork thongba duga sisina mix fried rice ne eggs yaure chicken yaure loi mix tawre sisina duga sina kano akhoi gi Laija cafe gi oina special kano kari grill quail oidoine duga dessert ta sigi kano se laire chahau kher yam haudoi male ko sigi topping se kano myam ga hape dry fruits myam hape aduga drink sidana sisna hot oidoine sisi haimang ne aduga sisina kano roselle oidoine aduga sina juice ta passion fruit juice dudi mathang taste tawrasi aduga hawi haute yengasi haudi hauni loinmak thazaba malai kaina duna taste tawraga yengasi ma'am mayam adudi chaba haurasi so
sida ai kitang kitang lauthazarage duga try tausi first se pork ka keno ga se tharoi ga se si lauthase as ai bu tharoi si bu chupa ya dawri bra tawri si bo thok na case lai khra ba thaba ma tawre da ke sigi se keno tawna ba male aina khan ma da tharoi lauthok na ba ko ai gi shu yam na phare si horen lauthok ke sigi se duga hapthase na khangye tharoi no antarak pa se then tharoi siga chamin na ba fried rice lo thage fried rice se kaino ne mix ne yerum chicken lo yaure then hana kitang kitang lo tharage duna phadoi male khara ma be chama dam jage khara ma hana chasi mimi yaw bose mimi di kitang kuin thamda sogi were idena ko duna si hana yengas pork and then tharoi pork se hana try tausi phaza base saks smai tau dai ne ubra ngon ấy chập chai pork kia chang sai sauce cũng mèo đặc biệt sauce mà chan này chỉ để cái xe tao tăng còn taru so sai che morok met pa ma le khan ba ngari manam nam doi ma le ai se puk hang mani na fried rice kum ba mana cha ba na phai khan mani singju gum dai di ma ne morok met pan sa ngari manam pha nam me hawe fried rice ga pork ka tharoi ga thong se am hawe doi tharoi ji ga nom ta tau ge ya doi ya ro do ra khang di tau se mat phara ga ta puching thora ka ne mau fork na tau se ra fork na phaga dra tau se ba okay sina phara ne yeah okay hawe amaga try tau ge ko pitru pi eba tharoi do tharoi yaw bra ram di ye gi si ko yawram da da ne ma kainu ni yaw da bro tawi si bo thok na war ni da yeng ba da tauri ba si bo ai je khujin si nungai te na taw ne am sang ba sa okay thole ye keto thok na saw kreda duga cha se try tau se asaba se sidi tha au se ingredi hauroi ba hawe sintak ta orga anung dang wairam gi sana bi oi se nga hai mang ne rojal sem ngiang se ngam hawe keno toi sibok rojal sina kitang thumme hai mang si di sin le do sin tar hai mang gi ma haw aseng ba phange hawe do na hai di pot khuding mak thum mi gai haw ba natraga thum morok sam heli gai haw ba su na te na mai ma gi te sama kha lai dana sina khara thum me singju mi mi yaw ba si so hawe mathang se singju mi mi yaw da ba se mu try tau se sina veg ngak ta ne ama sina papaya ga mi mi ga oi ba shum laura ge ko spoon se ko sai di laura ge ma hauni e chawai aput bagal lo yawe thambo ro si bo thambo mane pikti pi e thambo si di du si ge kaino se ga kari hai re papor se papor
kay yam hainay lam gi matung ina utong ga yam haina bane si sang try tau ge sine hele how ba mi yaw badu dage thoiding beson number ju sine hele singzuga pa ba ba ma bora khajing bora se hana yenge ngasai gi morok met pasiga morok met pasa awe ngari namma fork and spoon si jo thom chong khat tawre ado sai tharoi gumba kai gumba lakhe ba du nan warau bi be ati mayam tung ganda passion fruit juice try ta hoba ya kan ning haina khalle morok ka sari ngai sida hawa artificial mahau oiba haidi juice kumda extract oiba do chini gi myam yaw do do pamboy de boko yam kana thigum natural oiba se yam pame haidi fresh juice harga so fresh oina ayamba semnare dan hojik cha dugum ne hele myam hawba hawe support khatang natana agi maningi view si su phasara hojik ti aina khan kitang mamjal lam doi mal camera da tabada masai gai di am phajabane nungdang wairam gi ing law boko aduga makhon yam taeba uche kumbagi mayam ama dudo taram gadra di khangde engonda di tai adugi yam nungai haibadi taba matamda ing sikpa ama phangi so hakka noodles se si amuk try tause hakka chicken noodles chicken hakka noodles chicken ta hoganu chicken haibase ta hoba yadi okay duga masigi sauce topper siga tawba tare masi aina khutna tawge to thighs saudra saru se siga tawrase musagi morok amet paduga hawa nogo me phajai na mayam tai mayam se loi test to boloi rabanina fruit salad ka dessert chahau kher siga tause fruit salad hana tause grapes da angur da sangba hawa yam fresh oil dragon fruit mahau yam yaw kem yaw da bane hadi simple oi dana do ai yam pa me ma si sai ba kan maru si texture ma lak bane ba hawa chahau ke dessert sigi aroi ba mahak na oi ra ganiคนจะนงจูบก็มาเลยกระโคงฮาวะยำนะไม่ยำไอเดมยำเสร็จลอยน้ำมักคาราทรายเตาเลยไอยำบะลอยน้ำมักฮาวะไอเนี่ยควายฮาวไปเซงอาศัยกี่ vegetable กี่สิงจูโดมันน่ามาสิงหักแต่กี่มียาวแต่เป็นสิงจูยำฮาวะฮักกานูเดิลฮาวะaduga
khajing bora so hawe pork ka tharoi ga thong basi masu yam hawe aduga last ta sisiga sisu hawe ko sisu hawe aduga men oina sum aigi personal oiba apamba do adudune hakka noodles ne sigi kher sine aduga veg ki singju siga si men oina nga si hawe mayam su loimak tasting se ke haini haute haibadi amta yaude ba aina high grade sing dudi aina pa me haibagi wane aduga atai sing sidi loinamak ti hawe ba loima aduna kher su yam hawe last ki kher se ko aduga mayam se cha haba kanda kitang bu kai gumba si hawra di si bu loi cha tho ka loi ki basu ya ado nasigi oina di matang swaida loi senjarage mayam su taste to ba phange marakta mafam si su mayam na marak ta ga la aga dum ngahak hangout tawba matamda yam nungai ni haina thajai haide view su adagi sound mayam se asisu pra nature dagi sound ngakta la aga yam nungai haina khalle aduga khwai maru oiba se haide fresh oiba kaino ngata ne ba ingredient ngata ne ba se sinai sing se aduduna yamna khoi da su fresh oibagi chaba kan da su kaino ma leidana ko haide fresh oina chabagi nungai ba dagi how ba su helidana freshness to matang swaida mayam nga sigi oina di loishin jarage mathange episode da tongan ba mayam na chathaning ba mafam sing aduma comment haibiramu chacharake mayam punna mahau sing se kamaina tawbuno haibado punna khangmina shi nga sigi oina di mayam dagi punna mak kaina na ba ya thangni jari